Kepada Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Yang ada di Palestina? Bisa. Di sini bisa berselawat? Bisa. Khusus Muslim ya. Kita baca Al-Fatihah sekali untuk rakyat Muslim kita, famili kita yang ada di Palestina. Ila hazratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi auliya ila rasul. Wabil khusus rakyat Palestina. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Dengan berkat pada hari ini, bebaskanlah penderitaan rakyat Palestina dan merdekakanlah ya Allah Palestina. Bagi pemilik ini sudah almarhum, jadikanlah mereka ahli surga jannatul na'im. Amin. Begitu ya saya, kalau memang nanti suatu saat saya terpilih ya Allah, kami bisa kembali ke sini untuk ketemu dengan pemilik yang ada di sini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inni as'aluka taubatan wal minabata ala ta'atil Allah wa tariqatil baita wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma aqina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya syafi'un nur ya syafi'un nur ya syafi'un nur babadun nur la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Salat pedi dan pedi. Sa'altuka ya Rabbana afwan wa tawbatan wa bil qahri ya jabbar ya qahar ya zal batti sadidi qustaqim lima zalamana wa ta'ata alayya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sallallahu
وعلى سيدنا محمد الله يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد. Terima kasih.